Kainishan Munuti Chikonsha Lahar Himbo Tokte Damani Achuk Chobao Ongkhorkha Indigenous Nationalist Party of Tripura Shangrosalo Khumulung Dugmali Hatiwa or Achuk Chobao Sungazaka Inpt Nilowaji Mumbai Barokni Shanmoro Ongkha Citizenship Amendment Bill 2016 Rosawina Hanani Date Hastiwo Mwtaio Tharwi Barokmanglak kusuk dorbanok borom ruin nai philai nani o shalni songjak pandawa manjaka Inpt ni Achuk phang Bijay Kumar rangkhonla karibo Inpt ni GS Jagadish Deparmano khobai kubon mothani adong robo tongbaikha Koktum Buskango Koglamnar Thani Inpt ni GS Jagadish Deparma Shaka 2016 Bishwa BJP Hapang Citizenship Bill pass khlana naimani Pia notice ni lukurokni Chobani bisingtei Muthagai tonjaka Pia tabuk BJP tewasha hapungo phaimani yagulo Citizenship Bill pass khlana chaitogui tongo Tomung Parliamento of Bill passangi thangke hase Tripura bagai kabangkok belai kirima singchangnai Shikango Tripura sorok kabangma tongmani Pia Phatarni phainirokni bagai kisa angte kisa ongsuka te o bill pass angai thangke hasakawo Tripura sarokni mari phana tonglak aboni bagai citizenship bill no ma kasuthai Botebo Shaka Bar Haktor Yokma Manas Sikangni Shimino Tripura Sarok Mwtaio Tharwi Baroklai Phaimani Abokaisha Tripura Sarokni Hukumo Tei Kerong Raidase Pia Hastani Kusuk Dorbanok Thangnai September Talo Mwtaio Tharwimanglak Khni Saklai Rimabai Khayokjak Joto Tripura Sarok Aboni Bagai Inpt abono Kraki Sejawo Tei Kusuk Dorbanok Tripura Sarokni Hukumono Borom Rubai Nai Phili Naye Mwtaio Tharwimanglak Khni Sakhlaimano Rosawina Harna Bosaka Dabi Kainino Support Klai Dabi Kaini Buskangoti Additionally headquarter Kumulongo Mini rally tai sitting demonstration 5 hours in Bagay Tamani Bagay Kajaka Hamale Jotono Saimano Hakator Barotni Borok Saimano Exoposis Kuti Borok Saimano BJP Sarkar 2016 Salono 19 Tarik July Lok Sabha Bill Tishawi Citizenship Amendment Bill no Citizenship ain no amendment khlai chini India o Bangladesh Pakistan Afghanistan Nepal ni phai tongai borok no citizenship runani bagai chesta khaimani chini Chobao bai North East ni borok ni Chobao bai BJP sarkar 2016 salo abono pass khaimaliya tabuk bahaino BJP taiwaisa bill no tishawi citizenship amendment khaiui ain khaiui Barato taiwaisa phatane borongo dawai kobangma phatane borongo Baratni citizen khanya nayo abono chong poilani simino mol brum Inpt 2016 ni simino chung citizenship amendment bill ni biruddhe chung choba khlai phayo tabuk bahaino jotono saimano citizenship amendment bill abo jodi pass ngai thangai ain khaike Tripura hastewa bishesh khai chung Tripura sarok amnesty kobangma karone Ora Phatani Borok Phaimani Karone refugee Phaimani Karone Communist Party ni Andolon refugee Agomon Chai Himani Pore refugee Punochai Punabason Chai Himani Pore Chung Tripura Hasteo Songkha Kobang Tongoni Songkha Komung Thangka Tabuk Bahini Songkha Komung Thangka Taiwashik Katal Khai Borok Dawai Chin Tripura Saranglo Chung Durbin Bai Manai Tungai Boli Bege Bono Maka Sutai Number 2 Chini Dabi Inka Tripura Hastini High Court September maso Mwtaio tok pun boliri manglak wak misi mothana boliri manglak nei kaisa je high court rai nokhmani abono chung Inpt song tibro bhabe protibad khlayo Inpt tinini mo misil ni bisingtui high court no bo je rai mani abono kisa review khlaide nei chung bono appeal khayo tamni bagai himale chini chiri sitini Tripura hastewo Bharat স্বাধীনতা angmani sikang thekeno 5 bochor sikang thekeno chung Tripura sarok chini bishwas bai chung kobangma jagao Mwtaio kamio jani poribaro tok wak chung boliruoi chung Mwtaio rei phayo chini bishwas abo chini kaisa customary law abo chini kaisa ritiniti abo jahate high court boje rai mani abono Rosanani bagai chung tinini mo chikonsha misil tai oro sitin demonstration khaijaka hambai